Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jongpi. Ka samla khasina ka shnong riat laban kinjat football kalayo ban rae ka nam kum ka nong yakun ka batbet tam lani ka baki ong hagaktin nong way the best fighter hagajing yakun kickboxing hagari India ka balalong dangshan hanong ba Jaipur jong ka jilna Rajasthan kani ka samla ka dai ya ka balatip kerteng kum ka Evangel Poplet ka khon maningkong jong ka kong Olivia Poplet bat uba kernyom el kongsti ka Evangel menta kadang don dang khat khandai snam karata bat kadang puli class 12 had Laban Presbyterian Higher Secondary School. Hagani galampung yakun ya kabalatip kum ka champion fly K1 amateur K1 India Federation and India professional ka Evangel kalayo ban ra ya kanam lado bat kalayo ru ban ra ya kanam kum kanong yakun ka batbit tam na pedeng baro kinong yakun kickboxing. Shwaya kani ke Evangel kala job ha ki babon teli ki lempung yakun hakari India ka basdang nadu snam arajar khat pra kum ka Waco India National Kickboxing Federation Cup ha ki kategori baper ka balalong handong ba New Delhi Arsin ha Pune Shisin ha Guwahati Arsin bat menta ha Rajasthan. Kani ka samla ka dai ka bawan ka longying ka baduna ka yok ka kot bat kumta ki kme ki pa jongka ki shemjing ban penbiang ye ka bailot bicep nadu ka bai bam ka bai lenti ka bai sa bat ki wei pat ki jing don kam namar ba kim shim la yo jing arab ai ruem na ka sarkar ki kme ki pa ki le atho ba teng ki sngoren ka mensim na ba ki hab ban le wa jing arab keleng ban pendap ye ki jing don kam jongka bat lada kimle kum taru ki sngosen ai baka khon jongki ka e chisha ya kani ka jingele kai ka kong Olivia kala ya thu bakila don bon teli ki jingele kai baka khon jongki kala do banya shim benta nakada bakim dan pisa ban pendap ya ki jing dan kam jongka kabak hams ngomelung kalong baka Evangel kalaya thu baki don ki weiru ki samla na Assam ki bala job hagani ga lempung yakun bat ha baki wan pai shika jilna lajong la priang borom yaki harengkat karisa ka kinhoi kan ba makapat ka shupet jawdot bat ha baka wan poi ha jilna lajong am don ba itho yaka bat jarjar kalet shaying lajong daka kali kamai Teng Evangel Poplet asyong sa riak laban kinjat football na kani gade ka sin ka banikong jonga nga balik ya kani ka K1 India jong ka third national championship belong ha Sawai Mansingh Indoor Stadium Jaipur Rajasthan ngalayo raru ya kani tak tebal ngajob mayo kani tak tebal bat kade bat ngayo ru ya ka best female fighter flyweight kategori asdang ngau arajar katnyau te ngala let tournament shua kebaningkong tournament jonga kade arajar kat pra Delhi alit jaka kickboxing te tahi manusnam tai ngai yo ban let te bat kani ka first time pada bang lakaya kani ka pro fight K1 rule te bat kani kade ka sin ka baningkong ba atharai ken hagane ga jilla jungi dai manga I kenthai ingkong bayo jaga tai tibal te kunta ken ba kiweiru ki khan ki kenthai samla kin petlang bun nuksalang ma ba kin yo lam kin don bun ki ban la kai gumne bat kin ra nam ka jilla barakoi ka kickboxing te kane ka K1 ru nga job hi la arsian te kam dapat professional te kadai tang amateur te kan dapat kala dai professional kan this is my first time menchua ngale ha po RCT ha laim kra hare combat team te dan ngashit practice hi mare nga le hi ni tai kindian sat le hi fitness ai te katai bat menchua do basdang ningkong tengah le halum paring idan is banjob iba pen hikaya nga ba ningkong do bangalet pas sedang mau ya kena kickboxing day
halum paring ningkong do arhajar kanyo. Ngayo ban let ya kaneru dain demba kajing Kristian jong meipa te nakayang kasam jong iso I bei kuna ki kun kiksio jong I ki bala Kristian yanga pangan yo ban let stia ndayim dan hira bayara mana-mana ru nayeng ru ngidong ki badong te meipa subela dain nakajing dorenkat ka family iso I bei kuna jong I ban bangan sa pai hakan bangan sayo ya kan ka title bal mah bangan yo ban let ai bu ngai ngoi yu blai bat unang kerku ya kayang kesemisa bat blai unang kerku isa unang ai bang isa menteri Lino Dakar ini bailam yang ai coach te ba blai unang kerku nang ai kemen bakya banang dan kan kam ki jam jung ba kumne ba yar ju yarak mah yang kumne ba nang pin khamla shu blai dan kan beli blai shu ni kau ning siapa yang nganggu iblay nang buat nang tahu beladang nang kat bani nadu kasih ba nimi na ni na Shillong nadu kasih bang Yuan Pai ni Shillong la ker la da yang ni bat na ai kulai I Sarmantre Lino Dakar iba yalam nanti yang ni klem ai ngin pai ras satu satu sa cakalakai di kaketeng jonga de bante belang khongwer ngasong ngasa nong krem nong thmai nong krem blok tu bat nga la job ya ka second national K1 championship apa Kolkata kabla along arajar afway ngala era ka title belt jong bantamweight ti hamta ka sien ngapai tang ka final ngalarem no namar ngamdan akamat ka besat bak klan ti sabaka shit pala stay ti hang ta te ngam la shu ban punjab ngala kai be wala ka tang ngamdan akamat ka besat bak klan ngala kai be final ti ngangu ya kayeng ka sem jeng sal Menteri Lino Dakar kibala yarap deleng bana yang nasem jeng Menteri Lino Dakar bang sa la kat ni bat ya isar sam iba hikayang ante po revolution MMA ka badan po fabiget tiba ki timit jonga kibala dan rengkat banga kibala doai ki bagi mei pa jonga kiba yang basam jonga kibala kersan yang na por sapor bat khamtam MLA jonga Charles Pongdok iba junok senyang yang man lagi tournament bangalai abangalai chieng jong inju ong yang inju phakli yang ai ka jingerap man mangapan bai ka khasi student union nong thma circle nga stang ngasdang jing lakai kickboxing ngasdang na ka MMA ndai ka MMA nga pajulaka nga dang lakai tang kickboxing pot ka muay thai haus na marja khanda nga lakai muay thai national apo Bengaluru ha po Karnataka ngayo silva angko Pangastang yang kajing lakai nadu Islam Arza Kandriau adu mentang kajing lakai jonga kampat abu ni ke nasional kadang long tang lai teli bat ki dan emicha bala penlong agwati ar lai teli te kajing ya linti jongi hakni kajing lakai kibu ni kajing namar kidan ki financial problem bangi haban sai nala dia teng ga sarkar hamtam ga sarkar ka riban pet jangi habang lakai sunsuno ndai hamdan jingerap na sarkar teng kepat ya ka sarkar ba kan pet ken naman tagi jongi kena lakai mantaru ba sudan I Sarmantre Lino Dakar iba kan tiu ngi kena lakai lengba ka jingdan jong ingan sakio kumnia nga ngis kamba ka sarkar kan pet ken jangi kena lakai ba kan yarap lam habang lakai sunsuno kajing te fis ngotu ya ba ngilakai ka national level te kamdei shu ka basok ka national level kiladon ki player ki bataf ki ba along pro so ba ngilakai ki pro ngimdei shu ki emicha ngilakai ka pro te kumta ki ba kilabon ki bala pro ki players te kumta ka jing bun ki jing lakai ba I shan le tengi shai wat jiram nang ne nang ta na ki long he ye ni shi yele patine I khon te nim jiyo ara te nang to bon ki jing lakai ba I mut ban le rei shai do na ken namar ba im la namar ba ngi shubla te ya kan ga
ba menta te long shua rap no isar shua le henry kan ero la jandu hi ban le henry de na kajing isne isar te yalam ni ne yo beli nero tel dangi le kum tu ngila ap kum tu daki kenta kum tu ngila ap ma te hadu ka belai ero shi du bi kum tu ngile ap ban wat jing arab e kum tu ten dara lipan e kum tu kitliar kum tai nolor ki kot ki slai lara ki babiang ki bai e te long ki ayu bite kitliar bi kum tu te nolor ba kerki e kum tu te ban le tengong to sa so bahasa mo pe la de ban le e so bahasa mo te ayu ra yang wanra kita itliar te hadu nga men to singir nga lipan biang le lang bine hadu nga mi nang to nga jaumat ine ro jaumat manga bine tong to ya no phikun nga rai no ton nai le shu ma le jing la kai te andre isa pa di ayu ke di safun sai e kin yang le man le nga sa yarap manga ai men sim te di dam ki bahayeng ye hi bahayeng te long bahayeng e kunto national long ki yarap hi dai le la kai kunto te man kapor ban pan te long nei hi kin yo na mar ki bahayeng long ki baduna kan te was support te misakam support harmoni kami pa mình ha cái này ba cái đây mình lại cái rồi cái tổ si cái phone này có mấy mi hấp xanh cái con mua mà ba cái này cái chính lại cái long có ba tiếng ba la ries tiền reng apa ai mình xiêm vậy ngam ju ai mình xiêm gì ngang vậy lẽ bị con lele prakan thêm con ju lele ngang lẽ vậy hadin yêu mình xiêm nang ta ya lẽ bị kan isa job ya này sau đó chân job ngasong komen mua ai ngồi ở blay kan mua vậy là bây giờ có được này kayu qua đây ngakwa ai kan long bay ngakwa bị ta ban kan shano bị dan ta kajin lakai ngakwa bị bayin pha ai ngakwa bị long dang yo kan walada kataru bun sin ngasih sim nakaram bay sai le lakai hendre karam hadu mentar ngampat la siu hi takaram bay sai le lakai mangasim hendre nga ayu bay wan mentar dai le biang ro sa trai bay hi ban ni pan slipan bay dai marun dengan ipan be pada dam arum le lang mo kon ang tagay mo iwan na Delhi iwan hagusti tengi iba ki ka sarkar asam ka bidang burame ki kemen e ma ki le burame ki haba ki wan rai kum kane job e te haba ngi pa ngi wan te mana umdan ba wan mo ban shawengi ne ba tip banga wan ra jing job namenta ka jela jongi hi te ndengi habi wan hi adangi positioneru tang iso hi bedar dekat banga badi meipa dan ritem dan hira ba tip ne ba nga job mo bakin wan kin ang ba nami khamat na Meghalaya na ai na me ka Meghalaya stia mi khamat na jela Meghalaya tang ayo ka jing job badru ngayo ya ka best fighter as a female best fighter ngayo na Meghalaya ngayo nam shibuanan re umdan nang pet perken sa umdan nang tipte ba nga lakay ne ba nga lawan ne nga job ne nga umdan nang tip ndre tang isa ba di may pai kibawan siya nga
Hello. Hello. How are you feeling right now? Just give her a while. Just give her a while. Okay. How are you feeling? Masuk komen ba ngajak ya kan ya mentah. Dai na lambai isa masa po siya nero. Dai dan ehira. Na yang hilai dai ba isa ba pen po ni sana dengan ayo kan lagi jingjau. Dai tangkai. Masuk komen. Tu kali ba. Masuk komen. Mah. So, ba na yang nim dan dai jinyalam jing isa. Padru mah ngayo jingjau. Masuk komen kan. Kadang jam kaman Takan ngong haduk kan ne ko khun ngala poi bun teli ki jingla kai bakala leng andre haduk kan tam padon kan bape mana rumah ya ka ju dan ba ma ban yara ban andre nga kuntu kan ya sarkar iban long ban pe lem man ayulam kan ma ada dan kumkini ki yuma kini kibalik sabar kini kibalik sabar present ya pasti long kapar sarkar kan ban yara belam ban pe lem kan